Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuzibiganza. Hallelujah. Pepea Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nuvuga uti jewe ndi uwo mwijuru. Sema iti mimi ni wa mbinguni. Ndi uwo mwijuru. Mimi ni wa mbinguni. Subiramwo ndi uwo mwijuru. Rudilia mimi ni wa mbinguni. Ndi uwo mwijuru. Mimi ni wa mbinguni. Ndi uwo mwijuru. Mimi ni wa mbinguni. Amen. Amen. Yego. Ndio. Imana yacu ivyo yashizeho, Mungu wetu vitu alivyoviweka ntidushobora kumenya vyose. Hatuwezi kuvifahamu vyote. Ariko lakini ivyitubwira anavyotuambia turabisanga mu ijambo ryayo. Tunavikuta katika neno lake. Muri ivyo vyose, katika hayo yote, Imana yaradusezeraniye. Mungu ametuahidi amasezerano, ahadi, harayo yakozwe kera, ambazo zimetimilika harayagenda arakogwa, na zingine hazijatimilika, harayandi agiye gukogwa, na kuna zingine ahadi ambazo tenda kufanyiwa. Kandi tuzi ngo ni ryari, na hatujui ni siku gani. Oya na gatoya. Hapana, hata kidogo. Haleluya. Amen. Ariko ndaryoherwa cyane. Nafurahi sana iyo menye ko nikijua ya kwamba Imana yatumenyesheje, Mungu ametutambulisha amasezerano yayo, ametujulisha ahadi zake kuri twebwe, kwa sisi, ubuzima yaduhaye, kwa maisha aliyotupatia, ingene buzogenda, gisi atakayoendeka turi kumwe nawe, tukiwa pamoja naye. Biranezereye cyane. Ni mambo ya furaha mingi. Kugira ngo dushike muri ayo masezerano, ili tuingie katika ahadi hizo, sugufyina, sio mchezo. Kandi Imana ntifyina, na Mungu sio mchezo. Yavuze akisema, ikatwandikira, anatuandikia ibihejeje, anakuwa amemaliza, hasigara uruhara rwacu, panabaki nafasi yetu. Ariko Imana yacu ni nziza, Mungu wetu ni mwema, iratwibutsa, anatukumbusha, ikatubwira, anatuambia, natwe na sisi tugashobora gutegera, tunaweza kutekeleza, anatuwezesha, tugaheza tukumva neza, na tunasikia vizuri. Nta kintu kigoye, hakuna kitu kigumu kirimwo, ambacho kimo katika neno la Mungu, habe na gatoya, hamna hata kidogo. Ariko lakini ukumva kwacu, kusikia kwetu, ndibuka mu Kirundi ruguru bariko baravuga ngurya afise amatwi y'ukumva. Nakumbuka huko nyumbani vijijini walikuwa wakisema huyu ana masikio ya kusikia, ariko ntiyumva. Lakini asikii. Ntiyumva namba. Hasikii hata kidogo. Hariho ukumva n'amatwi, kuna kusikia na masikio, hariho n'ukumva, na kuna kusikia n'umutima, na moyo. Ukumva neza ko ari gwawe, na unasikia vizuri kwamba mambo hayo ni yako, ukaza kumvira hanyuma, na unapata nyuma unatii. Ego. Ndio. Ndashaka uwo dusomera muri Yesaya. Basi tutatusomea katika kitabu cha Yesaya 66 22 na mstari wake wa 22. Yesaya 66 umurongo wa 22. Yesaya 66 mstari wake wa 24. Haravuga ngo Yesaya 66 22, kuko nkuko ijuru risha n'isi nsha, ivyo nzorema bizohoraho imbere yanje, niko uruvyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho, niko Uhoraho agize. Amen. Udafise Biblia niyumve neza. Ambaye ana Biblia na asikie vizuri sasa. Ufise Biblia asubira asome. Anayekuwa na Biblia arudilia asome. Pastor adusubiriremwo. Pastor turudilie. Akisema polepole. Kuko nkuko ijuru risha n'isi nsha, ivyo nzorema bizohoraho imbere yanje, niko uruvyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho, niko Uhoraho agize. Amen. Muti amina. Amen. Muti amina. Amen. Iryo ni jambo ryawe. Hilo ni neno la Mungu. Mungu anakupatia neno lako. Muri umwanya, kwa muda huyu, uumve neza, usikie vizuri. Imana yaradushize, Mungu ametuweka
ahandi hantu tutazi mahali pangine ambapo hatuelewi, kuko iboneka kwa sababu vinaonekana turabibona, tunaviona, ariko ibitaboneka visivyoonekana bizoza vitakavyokuja ntitubibona neza, hatuvioni vizuri, bikatuzimiza, vinatupotesha. Imana inatubwira ngo kuko, Mungu anatuambia sababu ni insiguro. Unasikia ni ngo kuko isi nshasha n'ijuru rishasha, basi mbingu mpya na nchi mpya nzorema bitakwisha. Haleluya, amen. Bivuga yuko maana yake ibi tubona vy'isi, iyi si turimwo, tunavyoviona hapa duniani, hii dunia ambayo tunaishi ndani, ntayiriho, yani itatoweka. Turi muri yo, tunaishi ndani ya hii dunia, ariko ntayiriho, lakini ni kama imeshakwisha. Biragoye kumva, ni vigumu kuelewa. Isi turimwo, iyi tubona tugenderamwo, hii dunia ambayo tunaishi ndani, tunatembelea ndani, turayibona, tunaiona kwa kweli, ariko ni nini, ni kubwa kabisa, ariko ntayiriho, ni kama imeshakwisha, imeshatoweka. Ijuru twumva, mbingu ambayo tunasikia huko juu, riri kure cyane, liko juu, turaryumva, tunalisikia, ariko ntaririho, lakini ni kama nalo pia limeshatoweka. Wotangara, utashangaa, kuko nuko Imana ibivuga. Ndivyo Mungu alivyoongea akisema, hariho ivyoshiraho bishasha, atatia mbingu mpya. Ibyo bishasha rero, hicho kitu kipya sasa, uvyumve neza, usikie vizuri, si bose bazobijamwo, sio wote wataenda huko. Nibuka rya jambo, nakumbuka neno lile Imana itubwira, Mungu anatuambia mu Baroma 8:30, katika Warumi 8:30, ngo abo yatoranije, aliyowachagua, yarabahamagaye, amewaita. Abo abo yahamagaye, aliyowaita, yarabatsindanishirije, amewashindia. Abo yatsindanishirije, wale ambao ameshindia, yabahaye ubwiza, amewapa utukufu bwiwe, utukufu wake. Abo ni bande? Au ni wanani? Uti ni jewe. Sema ni mimi. Uti ni jewe. Sema ni mimi. Uti ni jewe. Ni mimi. Uti ni jewe. Ni mimi. Kandi tena abo avuga, ambaye anawazungumzia, nibo bazogaragara muri iryo juru rishasha, ndio watakayoziri katika hiyo mbingu mpya. Si wari we wese, sio yoyote. Yawo vyumva neza, ni vizuri uvielewe vizuri sana, utahura, utambue ubwo butoni, basi hicho kibali Imana yakugiriye, ambayo Mungu amekupatia weye, kugira ngo ili uzushike, upate kufika muri iyo juru rishasha, katika mbingu mpya n'isi nshasha, na nchi mpya. Si wari we wese, sio yoyote. Kandi irabazi, tena Mungu anawajua, Mungu anawafahamu. Ushaka ikumenya naho, ukitaka Mungu akujue sasa, ukashaka ikumenya naho, ukitaka Mungu akujue, ikintu je no guhanura, nitakacho kushauri, no kubwira ngo, nitakwambia matana, ambatana ni jambo ryayo na neno lake. Colle-toi sur sa parole. Ambatana na neno lake. Umatane ni jambo ryayo. Matana ni jambo ryayo. Ambatana na neno lake. Matana ni jambo ryayo. Ambatana na neno lake. Hanyuma uryumve, alafu visikie vizuri. Umaze kuryumva, ukisikia neno la Mungu hilo mu mutima wawe, moyo wako, hanyuma uryumvire na upate kulitii, niko kuzotaha. Njoo utaondoka na kwenda huko. Sinzi kwa rejo, sijui kama ni kesho, sijui kama ni siku gani, ntavyonzi, sijui. Ariko je ndabwirwa ivyo, nawe ubwirwa ivyo, unaambiliwa hivyo na mimi naambiliwa hivyo. Iyo si nshasha, iyo nchi mpya, n'iryo juru rishasha, na iyo mbingu mpya, ngo rizokwamaho, ambalo litadumu milele, rizokwamaho, litadumu milele. Imana iratubwira, Mungu anatuambia ngo niko, ndipo n'uruvyaro rwawe, na kizazi chako, uruvyaro rwawe, kizazi chako, turabe ngo uri umwana,
Usitazame eti wewe ni mtoto. Oya. Hapana. Nturabe ngo urashaje. Usitazame kwamba wewe ni kongwe. Ngo sinkivyara. Ukisema mimi sizai tena. Oya. Hapana. Uruvyaro rwawe. Kizazi chako. Abuzukuruza Aburahamu. Wewe ni wajukuu wa Ibrahimu. Saba umubiri. Si wa kimwili. Saba amaraso. Si wa damu. Abo ni Imana iharura. Ni wale ambao Mungu anahesabia. Abo ni Imana iharura. Ndivyo Mungu anahesabia. Iyo Imana ivuga ngo uruvyaro rwawe, Mungu akisema kizazi chako, nago ngo ruzokwamaho, akisema kitadumu milele, c'ubwenge mugenzi. uwe na hekima ndugu yangu. Mbega uramaze kuvyara? Je, umeshazaa? Mbega uriko uravyara? Je, uko unazaa? Mbega ubandanya uvyara? Je, unaendelea kuzaa? Iminsi heze, siku zilizopita, n'iminsi heze, na siku zilizopita, kuva nkizwa, kuanzia nilipookoka, nagiye ndavyara, nimezaa watoto wengi. nagiye ndavyara, Nimezaa watoto wengi. kuva aho navyariwe, kuanzia nimezaliwa, aho ruguru, kuanzia huko vijijini mpaka hapa mjini, Ibujumbura, mjini, nkaguma ndavyara. nimezaa. Hari n'abambwira ngo, kuna wengine wamenambia ngo waradukijije. Umetuponesha. Ni Yesu yabakijije. Nawaambia ni Yesu amewaponesha. Ariko muri vyose, katika hayo yote, uruvyaro Imana iriko iraguhamagarira, kizazi ambacho Mungu anakuitia, uruvyaro kizazi wewe ujejwe, ambaye wewe unastahili kushughulikia, kubwira ubutumwa bwiza, kuambia habari njema bw'ijambo ryawe, ni ambayo ni neno la Mungu, bakaronka gukira, wanapokea uponyaji, bakazotaha, na wapate kwenda mbinguni, muri iryo juru rishasha, katika mbingu hiyo mpya, n'isi nshasha, na hiyo mchi mpya. Ugo ruvyaro rero, ico kizazi sasa, mwene data, ndugu, uracari muto, kweli uko kijana, kumbure niho gikizwa, inawezekana umeokoka tu, ariko gikizwa cyane, lakini kama umeokoka sana, wakijijwe vy'ukuri, lakini kama umeokoka vya kabisa kweli, wumva inyota muri wewe, unakuwa na kiu ndani mwako, yukubwira uwundi, ya kuambia mwingine gukira, kuokoka. Niko vyangendeye, ndivyo vilikuwa. Nawe ndavuga ngo, na hapo nasema, umwanya nyene, katika huyu muda, wewe ndibikubeko, bikutumilikie kubo, bikugumemwo, biwe ndani mwako, ureke kuryama, uache kusinzia, ureke gusinzira, uache kusinzia, umuriro w'Imana, moto wa Mungu, ukubwira abandi, wakuambia wengine, ugume waka muri wewe, wake ndani mwako, abandi nabo, wengine nao, babone gukira, waone kupona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugo ruvyaro rwawe, ico kizazi chako, nugwi wawe, ni chako. Ugo ruvyaro rwawe, ico kizazi chako, nico kimenyetso, ndiyo alama Imana izokubonako, Mungu atakuona eko, kugira ngo akwambike, ili akuvike cha gitsibo, taji. nta bindi, hakuna kingine. Imana ishaka ivyo, Mungu anataka hivyo, kubonako, anataka kuonako hivyo, ico gitsibo ciwe, alafu akuvike taji lake. Bitabaye, kama si hivyo, n'agahombo kawe, unakuwa umehomba wewe. ushobora kuja mwijuru, yawezekana wende mbinguni, ariko ugasanga unakutana nta gitsibo ufise, hauna taji lolote. uzokumbe ntuzobabara, hautahuzunika, mbwa uzosanga bitandukanye, utakutana ni tofauti. aho umbwa azobari, mahali mwingine atakapokuwa, uwahaye bandi gukira, ambaye ameponesha wengine, ugasanga aba muri quartier, anaishi katika quartier isumbi zindi, iko zaidi ya zingine, na wa muri quartier, mwingine anaishi kwenye quartier inyene nk'ukubona hamwe isi, kama hivi hapa duniani, womenga vyose ntibikwiye, utafikiria vyote haviko sawa, womenga hauze umwango, utafikiria panakosa mlango, harabuze idirisha, panakosa dirisha, ariko utagowe, na we hauko mtu mbaya, kandi arahi zahabu, na kuna dhahabu huko hera, ukitembea kwa dhahabu hera, na ni patakatifu, uzubona vyose ari uko bimeze, utaona vyote vikiwa hivyo. ibikorwa vyawe, basi kazi zako nivyo vyubaka, matendo yako ndio yanajenga inzu yawe, nyumba yako yo mwijuru, ya mbinguni. ubaka hasi, jenga hapa duniani, mugabo ntuhere muri ivyo, lakini usibakie katika hayo tu. wibuke ko, ukumbuke kwamba inzu yo mwijuru, nyumba yako ya mbinguni, abamarayika bubaka, ambayo wamalaika wanajenga, bayubakisha, hawaijengeshi ivyo uri kurakorera ngaha, wanajengesha ambayo uko nafanya hapa duniani. Imana ivyo ishaka, ambacho Mungu anachohitaji, nivyo bikubakira, ni kukujengea nyumba. ushobora gusanga ufite inzu nziza,
Yawezekana uzeeke uko na nyumba nzuri. Ubundi afise isanzwe. Na mwingine na nyumba tu ya kawaida. Niwiyumvire. Jifikirie. Utangure kubaka. Uanze kujenga. Ubaka. Jenga sasa. Uzosanga ukayangana. Basi upate kuwaka. Kama sivyo, uzosanga warabuze vyose. Utautana umekosa vyote. Atawakubariye. Kubera atawakubariye. Kwa sababu hakuna aliyokuambia. Ariko jewe ndakubariye. Lakini mimi nakwambia. Hindura. Badilisha. Genda uvuge ubutumwa bwiza. Wende uhubiri habari njema. Genda ubabwire bakire. Waambie wapone. Inzu nawe yubakwe. Na nyumba ijengwe mbinguni. Inzu yawe yubakwe. Nyumba yako ijengwe mbinguni. Nyumba yako ijengwe mbinguni. Nyumba yako ijengwe mbinguni. Kandi uko bizogenda ndivyo vitakavyokuwa. Iryo juru ryawe katika hiyo mbingu yako. Imana irakubwira ngo Mungu anakuambia uretse uruvyaro rwawe kuacha tu kizazi chako n'izina ryawe hata jina lako ngo lizokwamaho litadumu milele muri iryo juru katika hiyo mbingu muri iyo sisha katika hiyo nchi mpya Yerusalemu izoba ihari itakuwepo ngo iva mu ijuru ikitoka mbinguni ikanuka mu isi inashuka hapa duniani. Sinzi hameze sijui gisi panafanana uko bimeze sijui gisi viviko n'uburinganire burazwi hata upane wake unajua. Kilometro 200 meta zapo zinajulikana. Bingana hose okare hata tuzoba tubamwo ambayo tutakuwa tukiishi huko 2000 kilometre kare milimeta 2000. Sinzi ko tuzohakwegwa Imana niyibizi. Niyibizi ntubatwe namwe kandi uburebure bwo hejuru ni burebure. Sinzi ko ama etage ntavyo nzije ntumbaza vyanditse uko. Hata urefu wake. Haleluya. Amen. Ni mrefu sana. Amen. Ariko mugenzi wanje, lakini rafiki yangu, va mu bunebwe. Toka katika uvivu. Shiruka umwete. Anza kuwa na ushujaa. Gira inyota. Uwe na kiwi. Imana irashaka. Mungu anahitaji ikubakire. Akujengee nyumba. Imana irashaka. Mungu anataka uduge upande usanga udasanzwe. Ukipanda huko mbinguni ukutane wewe uko mtu ambaye si wa kawaida. Haleluya. Amen. Mbega mugenzi wanje uravyakiriye? Je, rafiki yangu unavipokea? Uravyakiriye? Je, unavipokea? Uravyakiriye? Unavipokea? Uravyakiriye? Unavipokea? Ndabikwifurije mugenzi. Navikutakia rafiki. Ndabigusabiye mugenzi. Navikutakia rafiki. Ndabigusabiye mugenzi. Navikutakia rafiki. Ntuzosange ufise ubusa atakantu gafatika. Ntuzosange umenga urahantu udashima. Usijikute uko kama na nyumba tu ya kawaida. Vyavuye kuri wewe. Na ambavyo vimetokea ni kwako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dusomere pastor. Pastor tusomeye mu vyahishuriwe Yohane. Ufunua Yohana 21. Ivyahishuriwe Yohane 21. Ufunua Yohana 21. Umurongo wa mbere. Mstari wake wa kwanza. Ni wa gatatu. Na wa tatu. Gushika kuri gatatu. Kufika kwa tatu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo ijuru rishasha n'isi nshasha. Mbona ijuru risha n'isi nsha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari vyagiye. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari vyagiye n'ikiyaga n'icari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana witeguwe nk'uko umugeni ashaririza umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe ritehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi izogerera muri bo nabo bazoba abantu bayo kandi Imana ubwayo izobana nabo izoba Imana yabo. Amen. 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 Mugenzi wanje, rafiki yangu, ivyizigiro vyawe, matumaini yako bihagaze ngaho nyene. Inashimamia hapo hapo. Yesu aho yakubitwa akabambwa, Yesu alipopigwa akatungikwa, ntigeze aryogora.
Hakusema neno lolote. Ntigeze avuga. Hakusema neno lolote. Yaguma arindiriye. Alikuwa anasubiri ivyo se wiwe ambayo baba yake yamwemereye. Amemwaidia. None nawe sasa na weye yarabikwemereye. Amekuaidia. Ngibiranditswe. Imeandikwa. Iyo uzoja mahali utakapoenda ngene hameze. Gisi panafanana. Raba ngene hameze. Tazama gisi panafanana. Ariko ndashaka nataka ntubabazwe, usihuzunishwe, nturizwe, usililishwi, ntiwishinge, usijisifu mugenzawe. Ntiwishinge mugenzawe. Usijisifie rafiki yako. Ntiwishinge uwundi muntu. Usijivunie mtu mwingine. Ntumwishinge cyane. Basi usimvunie mtu kuko ntazokujanayo, sababu hakuna atakaye kubeba mbinguni. Ndasubiyemo iki kintu. Narudilia neno hili. Ntusubire kurondera, usiongeze kutafuta, ntusubire kwishimira, usiongeze kujivunia umugenzawe, rafiki yako, inshuti yawe, ndugu yako, uwundi muntu, mtu mwingine, yaba ari pasteur, ikiwa ni pastor, yaba ari uwundi, ikiwa ni mtu mwingine. Ntusubire, usiongeze, mukunde, mpende, ariko umenye ko, ujue kwamba uko Imana ikurondera, jinsi Mungu anavyokutafuta, ikurondera, anakutafuta kugira ngo ureke ivyo bindi, ureke ivyo woye by'abagenzi bawe, wache hayo mambo ya marafiki yako, ugende mu vy'Imana iguhamagarira. Uende katika mwito wa Mungu. Genda mu vy'Imana iguhamagarira. Uingie katika wito wa Mungu. Genda mu vy'Imana iguhamagarira. Uingie katika wito wa Mungu. Genda gukora ivy'Imana iguhamagarira. Uingie na ufanye chenye Mungu anakuamuru kufanya. Ukaba utari kurakora, kama haufanyi kitu, ukaba uri kuratambira ngaha, na kama unachezea tu hapa muziki muri urusengero, hapa kanisani, utari kurakora, na haufanyi kazi hari nyuma y'urusengero, nje ya kanisa, utari kurakora haryuba, haufanyi kazi mahali unaishi, hari utemberera, mahali unatembelea, hari hose uhoruja, mahali popote unayatembelea, umenye ko, ujue ya kwamba uri kurahomba, uko nahomba, uri kurahomba, uko nahomba, kuko ivyo Imana igushakira, kwa sababu ambacho Mungu anahitaji kwako ari ivy'ijuru rishasha, ni kuingia katika mbingu mpya, n'isi nshasha, na nchi mpya. Yerusalemu y'ijuru, Yerusalemu ya mbinguni izoshika no hasi, itashuka kutoka hapa mbinguni kufika duniani. Mugenzi wanje, rafiki yangu, jewe birandemesha, mimi hiyo vinanifariji. Sinzi yuko ari kubera nkuze, sijui kwamba ni sababu mimi ni mtu mzima. Ubu ngenda buke buke, naenda polepole, ngenda buke buke, na kwenda polepole. Numvise ikintu nkora hariya, nikisikia kitu cha kufanya huko, chambandanya na kifanya alafu naendelea. Numvise umpamagaye hariya, nikisikia mtu ananiita huku, nkuko abajya bampamagaye, kama gisi wameniita, sinza kuryama, sitalala, ntagiye kubarondera, mpaka nende kuwatafuta. nja kubarondera, naenda kuwatafuta, nabo bakire, nao wapone, nabo bakire, nao wapone. Umenye, ujue kwamba misio yawe, kazi yako, ivyo watumwe ngaha mwisi, kazi uliotumwa hapa duniani, gutambira Imana ni vyiza, kumchezea Mungu ni vizuri, kuguma ngaha uririmba ni vyiza, kubaki hapo kiimba ni vizuri, ariko wibuke, lakini ukumbuke ikisumba ibindi, kinachozidi vingine, nuko ni kwamba ushikira bari hariya, ni kufikia wale watu wako kule. Narababwiye ijambo rimwe, nimewaambia neno moja ahantu hamwe vyanditswe, mahali ambapo katika Biblia vinaandikwa, ingwe n'Imana iturondera, gisi Mungu anatutafuta, itubwira ngo, anatuambia ngo ntagira amajambo mabi ava mu kanwa kacu, mabi, ngo ariko mugira amajambo meza yo kubwira abakwiye kuyabwirwa. Pasiwe maneno mabaya tatoka katika kinywa chetu, lakini tuwe na maneno mazuri ya kuambia wanaostahili kuambiwa, kugira ngo ili aheshe, vimpatie utukufu abayumvise, watakayoyasikia ubuntu bw'Imana. Basi watakayoyasikia wasikie ndani neema ya Mungu, ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu, ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana ntibuziriki mu muntu. Basi neema ya Mungu haiko kwa mtu tu, ntiburi muri frigo. Neema ya Mungu haifichwi kwenye friji, hapana. Ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu busohoka, unatoka nje, uko sohora ijambo ryiza, unatoka ukisukumwa na neno nzuri. Ba wicaye mu rugo, ukiketi nyumbani,
ukica mu rupango huko kwenye lupango lwako ahari abantu bake ambayo kuna watu wachache canke hari benshi, labda kuna watu wengi, ufise ijambo ukisema neno ryiza ry'Imana lizuri la Mungu, risohore, litowe kwenye kinywa chako, rivuge, liseme kwenye kinywa chako, kugira ngo ili uryumva wese atakayelisikia yoyote ariko arakubura, akiwa akifagia, ariko arakoropa, ama anakoropa, ariko arateka, ikiwa anapika, ariko ararengana, akiwa anapita, ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu bumubemwo, buwe juu yake. Haleluya, Amen, haleluya, amen. fungura kanwa kanyu, fungua kinywa chako, fungura ulimi gwanyu, ufungua ulimi wako, vugira aho uri, sema mahali ulipo, hanyuma abantu batabagwe, alafu watu wasaidiwe. hariho abakijijwe, kuna ambayo wameokoka, hariho abadakijijwe, kuna wengine hawaokoki, ariko bose lakini wote barakeneye kumva wanahitaji kusikia ijambo ryiza ry'Imana, neno nzuri la Mungu. uriko uravugira aho uri, Unasemea mahali ulipo, aho wicaye, unapoketi, abari muri salon, ikiwa ni kwenye saloon, abari kwibaraza, ikiwa ni barazani, abari mu rupango hagati, ikiwa ni kwenye ua wako, abari imbere y'urupango, ikiwa mbele ya ua wako, barakeneye kuryumva, wanastahili kulisikia kugira ngo ryinjire ili liwaingie mu mitima yabo, kwenye mioyo yao, litangure gukurayo lianze kuondosha arya mahwa ariyo, miba ambayo iko ndani ya arya mahwa, miba iko katika mioyo wao, bijya bintu biri muri we, vitu vibaya viko ndani mwao, bikorwayo n'iryo jambo. basi neno hilo likuwe ndani mwako. Utabivuze, kama hausemi, hamuzuvuga ngo jewe ngo sinakoze ngo naragukoreye, alafu utasema mimi nimekutumikia, ubwira Imana, unaambia Mungu, kana yashaka yo harya uri nyene, na Mungu alikuwa anataka mahali niho yagushize, nta handi pale kwenye huko ndio Mungu amekutia. Haleluya, amen. nta handi ni hajya yagushize, ni pale pale Mungu amekuweka. reka kwiruka kure, hata ukimbia mbali, genda wabanje naho handi, anzia hapo kwenye Mungu amekuweka, genda kandi utangurira aho ubandanya handi, anzia kwenye Mungu amekuweka, alafu vuga majambo uendelee, meza, sema maneno mazuri Imana itubwira, ambayo Mungu anatuambia, kugira ngo ili ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu, Mpemu yera, Roho Mtakatifu yinjire mu muntu, aingie ndani ya mtu, akorope ibiri muri we, akorope, aondoshe vitu vibaya, uchafu wote umutima wiwe, katika moyo wake, amuhindure, ambadilishe. suko ari abana bawe, si kwamba ni watoto wako. vuga, wewe sema, vuga abana bawe baratabagwa, sema watu wako watasaidiwa, vuga abandi baratabagwa, sema wengine watasaidiwa, tabara abandi, saidia wengine, tabara abandi, saidia wengine, tabara abandi, saidia wengine. iryo jambo ryiza, ilo neno nzuri ntusibe kurivuga, usiache kulisema, ntusibe kurivuga, usiache kusema neno hilo. uko niko kuvuga ijambo ryiza, ndio kusema neno nzuri, uko niko gutabara abandi, ndio kusaidia wengine, uko niko kufasha abandi kugenda mu ijuru, ndio kusaidia wengine kwenda mbinguni. naye ahandi kama sivyo unajigungania, urigungirako, urivyungirako vyose, ndivyo urigungirako vyose, ndio. Mungu atusaidie. Ngo narakijijwe, nimeokoka, umwana w'Imana, niko mtoto wa Mungu, nzogenda mu ijuru, taenda mbinguni, ukavyigomezamwo wenyene, unajibakizia peke yako. Mungu atusaidie sana. Wewe mwene data, ndugu yangu, aho uri hose, mahali popote upo, sohora, toa neno, 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 kandi ugira ngo ntiwigisha ambavyo utakavyovifundisha, sohora gusa, wewe ufundishi, wewe toa neno tu, sohora gusa, usingoje kufundisha, wewe sema neno tu. ijambo ririmenya, neno linajenenesa, ijambo ririmenya, neno ririmenya, litajishughulikia. abazoja mu ijuru ishasha, watakaenda katika mbingu mpya, nabo uzoba watabaye, ni wewe utakuwa umewasaidia. Haleluya, amen, haleluya, amen. nabo uzoba watabaye, ni hao ambao utakuwa umesaidia, nawe wambikwe igitsibo, na utavikwa taji, usanga ufite inzu nziza, utajikuta una nyumba nzuri mbinguni. muti amina, amen, muti amina, sema amen, muti amina, amen, muti amina, amen, muti amina, amen, muti amina, amen. Okay.